demat ar skolajidi Pierre-Veut, moya de sevel ur sort rentakon d'un gaveur menojo nevez zo peut savet da vare un nantek vet kanvet, de la rode ar communourière pe communisme hag ar libéralisme ni a doulet dochtor peus kompronet peptra de grogain get c'hoanto ar vichorion hag un ideologière communour pe communiste. Krogong get idologière communour a goulenou ar vichorion. E penchetan un nantek vet kanvet, e mantrus devat, douareo bevain a douareo labour ar vichorion. Diskouezara Karl Marx a Friedrich Engels e bar manifesto arstrolat communour, penaos e oe a ben ar fin korveut ar proletarion gant ar vourizion hag eo faltreteut el sklavet. Benvek ar mécanique et deit ar milchireur de vout, neve goulennet digeton nemet ar gest un eunain, ar plenain desket, ar founapan possup. Reue Karl Marx muur mui eve rannet ar gevredigère et tre daoustrolat enebourion, et tre direnkad otalain un eil dori eben, arstrolat prolétaire, ar vichirorion, hag eo arstrolat bourizion. Evit Karl Marx e rank ar vichirorion narain o toareo labour. Hag evit ze o deus den em sevel dor ar vourizion hag eo a ben ar fin sevel un dispar, mem ma defeulst un traoù. Ar l'air dispar ar proletarion et zaio da geut ar gevredigère rannet tre un direnkat dal rod peusonj ar proletarion hag ar vourizion hag a ben ar fin ar stad a zeuio de vout peren war ar benvegao produain de la rode un usino al labouradegao un treusdougenao hag ar enwers e oe e daouar ar vourizion. E Karl Marx ar proletarion no deus nitra de Gaulle nemet o rabes. Ar proletarion a implijou ar galout a ben skrapat digeut ar vourizion ho rapital, de la rode tout ar per o doa a ben ar fin, amañ, meus kelriot, a geutze e vo tu sevel un ingaldot social a ben ar fin ur système communour, commune peptra a zo d'un nol. En kadao social de la rode ar vourizion hag ar proletarion a yelo da geut hag e vo ur ingaldot social hag agaso eo ar peor social. Penchetan un nantek vet kanvet, ar batronet a sonj dee e rank ar stad, lezel ar batronet de verain o emregerer el makaren. Arara ar batronet kemen lezen social e an ar franchise da emregain. Hag eo enar uelat ar goprou, eo bihanat padeler al labour,
Le neil loden hag un nantekvet kanvet e yaouarok un trao. Adal un neil loden hag un nantekvet kanvet e ma savot kevredigeriao michirorion anvet syndicadao ar pal e difen interestao arvichirorion a kas o goulenao a ben devat goulenao da gaver krecht ar GoPro digresk un oriadao labour pe labour ar vujale e France e ma outret ar syndicadao e mil erkant Pierre-John gud lezen Waldeg Rousseau lezen a outria ar syndicadao. Nara ar vichirorion de tchetan kresk ar GoPro hag eo digresk padeler labour un dé hag evit e rand ars labour evit don a ben de sevenain o goulenao. Un ars labour e rele ar vichirorion gwaskain war ar badronet met risklo braz a rele digas. GoPro ebet e bat un ars labour hag eo fulster ar stroladao karget de flash train ar manifestedegao. Sturm ar vichirorion a zigas a rokedeno e France de Square Miller kant daouzek a Pierre-John lezen diarben labour ar grenardet dekuriad ar muian bemde. Ya de studiañ bremañ ar menozio liberal pe un ideologier liberal hag a zo evit simplat un trao saf poent pasab a batronet en nantekvet kanvet. Evit kompren petre saf poent Henri-Schneider, kinigomp ar grizen industriel vraz le Creusot. Le Creusot a zo ur gier hal e Saône-et-Loire, amant e relot selot. Savet ebet ar grizenman gant un vrodeur Schneider hag ema just ital un diazat glav hag a zo amañ. Ur grizen metalouriere iwe sidérurgier hag a implij or pen 10.000 michirour gant pemzek benak a UL Forn amañ kwerel selot petre an UL Forn amañ meus ez eus ar foto représentede un UL Fornioù a zo amañ. It a liberalurion e rank ar stad lezel ar batronet de verañ o embregerer el ma-40. Narara ul liberalour kemen lezen social e an ar franchise da embregañ. Skel a randor len respont Henri-Schneider da Jules Euret kazetener da gaver emeler ar stad hag eo da gaver padeler dewer labour euriad. Peus lennet a komprenon mat respont Henri-Schneider, reueillon e rank ar stad chom eb emelout eus reolenao ar GoPro, un implijou padeler labour hag eo mem labour ar vujale, labour ar maouezot. Emeler ar stad evit reoliañ ar GoPro, reoliañ un implijou, reoliañ padeler al labour, tout ze a ya enep da vonendro i embregerer hag eo mem e lak un ars war ar renwers. El on eus jolet e red coat kal a dud a vichorion i labourat e bars un usinou e le Creusot. Evit se un autre Schneider a ya de fidelenañ un dor nabourman evit ma chome e bars i usinou. Founaptre un embregerer a grou ref chikour hag a servijo evit arantañ ar skolioù, un ospital, hag eo evit chikour ar vichorion hag a zo klañv pe gloazet, me a rabat disonjal, loden hag ar GoPro ar vichorion a servijo evit arantañ a refze. Duire en nantekvet kanvet
ar vicherion il labouraten usina au Schneider, o deus avantageau aral, no deus ar vicherion al et France. Pronainara un emregerer douarou, sevelara eux loges, évite ar vicherion elche et main tochtri de ce nusinou. Adal 1000 erkan decatrujon ar vicherion ar muant féal ar el même pronainenti hag ur jardrin vian ge targant a zo prestet ge tenem regerer Schneider. Arze Schneider a songe et voir vicherion métallurgière muor féal d'orton hag int a chomo war al l'air hag a rabat di sonja lewe ema un doare evit controlain muor ar vicherion hag ne relenche gober un arslabour pedur dremao deus prenetenti e votcho moyen éviter restolain un argant a zo peut prestet que tenem regerer hag int a golo ozi. Meur awer e bedjulet outro Schneider el mad oberour geti politikerer social et très cromelau met e we a ben ar fin un doare evit controlain hag evit fidelain I vicherion. Vita chouin amant un diveraden hag ar per o peus deus eskain.